إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. الله سبحانه وتعالى إلهه نبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر فرتك كيمن تركن أداكرا مؤمنون دنيوي حياة أدي أخروي حياتك إبامهم إبيك أن إبيك كون ولنبا تحياكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تي أمها لبتي أخونا أدي أمها أختنا إسلام دينك ماتوري مي تحيا كرن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مي جمعية السلف جلساء جمعية السلف की दिव्यराज्य कंकोलतोगा दिरियुले रयितुन्ना मियदु कोमे सरका ए जमिया बेहेगुतुं मालूमात के लिबिफावाने जमिया जमियत सलफ के मसक्कत की दिव्यराज्य रयितुं तफातु रंगु रंगु तफातु दिमा दिमालुं एबामीहुं ए दीन कबूल को गंति भी इस्लाम दीनु के मालूमात ए दीनु के हिदायतु के खबर एबामीहुन्ना फोर को दिनु अहमीमा जमित सलफ की वर गिन फहरं अलगुन मंगे तेरेगा देकेओम यन्ननी दीनी जमिया गुतुगा ए मुनिं कुं ही कुरमके बुनेवे कन्ने एहनमस दीना सियासतु वकिकुरा तफातुकुरा बयक मी वरबोडु ओळुमें अराफद कमक वेगे हिंगादान एहनमस अल्लाह सुब्हानहु व तआला हंगुडु मतिन बावाले भी इस्लाम दीन की दीना सियासतु वकिकुरा दीननु सोबकी दीन की मकसद की इंसानी हयाय वकी गोतेग मतीगा हिंगु तरबियत कुरुम अदि एबामी हुंगे दिरियुलुमा गुलुंगुरी हुरिहा कमे बयान कोद्दिनु हम एकनी एबामी हुं कुरंजे अलकंतोगे वाका एकनी बयान वेगिन ओतुमेन्नु एहंकमु जमियत सलफ की एग्गोतेगा मान कुरविदाने सियासी जमिया केवस अनेग्गोतेगा मान कुरविदाने इक्तिसादी जमिया केवस अनेग्गोतेगा मान कुरविदाने इज्तिमाई जमिया केवस मि हुरिहा कमें एव्वेगिन अन्ना दीनी जमिया कमुगा मि जमिया मशहूर फावे इक्तिसादी जमिया के बुनुमुं फहरेग्गा ही गोफाने अलगुण में मितिबी वरबोडं ही तक बेनु वेफकम वातीवे एहम मी हुन्न इक्तिसाद कीने तो मगफे को देनी तदम्मे एहनमस जमी सलफुम मी हुशाला इरशाद तकी इस्लाम दीनु के इरशाद तन एगे बेनु हिफागिन इक्तिसाद एगे एम्मे फुरिहा मीनंग फोरू मट्टका नोते एगे एम्मे मती कुन्नु तका हमें वासुलु मट्टका मगफे कुरवान इज्तिमाई मसतन हल्लुगन दानी हमें कन इस्लाम दीनु के फरातुम ए खबर अलगुण में ते बेफुन्ना हमें फोर कोदो मिदनी हम एहम्मे सियासी गोतुं कौमे जमाते उम्मते दुनिये एतनुगा दिरिउले एम्मेहा मीस्तकुं कुरियरा दानी अदि एबामी हुन्नं हग्गुत लिबिगेन दानी इस्लाम दीनुगे इल्मु एबामी हुन्न फोरागेन दियान एहम वीमा कुरुकोल्लाफा मिदन्नवनी मि हुरिहा कमिगे मच्चवस जमियतु सलफ नुहनु
ಬಾರ್ವರಿ ಕಮ ಎಕುಗ ಬಸ್ ಬುಣಮುಂ ಅಡು ಇವ್ವಮುಂ ದಾನೆ ಏಯ್ ಜಮೀಯತ್ ಸಲಫ್ ಉಫೆದಿಫಾವಾ ಮಕ್ಸದ್ ಕಮ ವಾತಿ ಕೊಮ್ಮೆಗಸ್ ಮಿರೆಕಿ ಎಗೊತುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ತೆಬೆ ಫುನ್ನ ಹಮಿಯಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಇಲ್ಮುಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಮಿಂವರೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಕುರವೆ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಎ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ತೆರೆಯಂ ಎಕ್ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಇತುರು ಬೊಳೆ ಎಗೊತು ಮಿರೆ ತೆಬೆ ಫುನ್ನ ಮುಖಾತಬ್ ಕುರವ್ವ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಮಾಲೂಮಾತುಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಮಿಂವರೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾನಿ ತೆಬೆ ಫುನ್ಗೆ ತೆರೆಯ ಮಿಹಾರು ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ವರಕಂ ಎಬೆ ಫುಳೆಗ್ಗೆ ದರುಸ್ತ ಫೋರಮುಂ ಅನ್ನ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ शेख फलीत शेख अहमद समीर इब्न इब्राहिम एह नमस एगे कुरीगा मी जमियागा जमीयत सलफ गे नायब रईस तेबे फुन्ना कोम्मे स्वरगे मालूमात कोले अरुवाने वगुता हालता गुळे गोतु एहवीमा फुरत मार्गोन मिदन्नवालनी जमीयत सलफ गे मिहारुगे नायब रईस फलीत शेख हसन मूसा फिक्रिया بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمها أخن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مي مقامغا ಹುಟ್ಟಿලා ಹೆಂದು ಮಿಯದು ಅಳೋನುಗೆ ಶೋರಾದಿ ಅಳೋನುಗೆ ಹಿತಂ ಅರಣಿ मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे नुबुव्वतुगे अलामत तकुगे तेरें अलामतगे गोतुगा हिमेने एकलेगे फानुगे हदीस बसफुले एकलेगे फान हदीस कुरवनी यूशक अन यतदाआ अलैकुमुल उमम उम्मत इस्लाम दीनुगे मीहुन्नु देंति बिहुरिहा दीनतोगे मीस्तकुं तियबा मीहुगे मच्च गदवुमुगे वगुतु आस जेहिज्जे ඒ කොන් ෆදයකුන්තෝ ඒ කේමෙක්ගේ මච්චන් ඒ කේමුගේ වශයෙන් තිබේ මීහුන් අග්ගදකෝ ඒ කෙවුන් කා නිම්මාලා ෆදයකු එහෙන් උම්මත්තෝගේ මීහුන් ඇස් මුස්ලිමුන් එමීහුන්ගේ අලුවෙතිකොන් එමීහුන්ගේ දශකෝ ඉස්ලාමුන්ගේ බාරු නතු කොල්ලාන වගුතු ජෙහිජ්ජ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිබස්ෆුල් හදීස් කුරවහ මිවනි එකලේගේ ෆානුගේ අහදුගේ එකලේගේ ෆානුගේ zamanuga ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ರನ್ ಜಮಾಂತಂ ಏಗೆ ಫಹುಗ ಎಮ್ಮೆ ಹೇವೆಗೆಂಬ ತಿಂಗ್ ಕರುಣು ವೆಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮುಂ ಕಡತ್ ಕೊಫಾ ಅದಿ ಎಫ್ ಫಹುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಎ ದೀನುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮ ಕಮ ರೋಷನ್ ಕಮಕು ಕುರಿಯರಾಗೆಂ ವೆಸ್ ಗೊಸ್ಫಾವೆ ನಮ ವೆಸ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಉಮ್ಮತಂ ಇರ್ಷಾದ್ ದೆವ್ವ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಕುರವನಿ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಜಮಾನೆಂ ಅಣ್ಣಾನೆ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಗೈರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಗದವೆ ಗಣ್ಣಾನೆ ಬಗುತೆ ಎಹಿಂದು ಸಹಾಬಿನ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದನ್ನವನಿ ಏ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ರಸೂಲ ತಿಮನ್ನಮೆನ್ ನಿಕಮೆತಿವನಿ ಎದುಹುನ್ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮದುಕಮುನ್ ತೋಯ್ ಎಹಿಂದು ಮೈ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕೊರವನಿ ಅದಿ ಕಿಯತ್ತ ಎದುವಹುಗ ಗಿನ ಬಯ ಕೀವೆಸ್ತಿಯ ಬಾಮಿ ಹುನ್ನೆ ಅಳೋನು ಮೆನ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಮಿಯದು ಮಿವನಿ ಎದುವಸ್ ಕುರಿಮತಿ ವೆಫ ದುನಿಯೇಗ ತಫಾಸ್ ಹಿಸಾಬ್ತಂ ಒಳುವಾಲಾಗೆನ್ನೆ ಅಳೋಂಡು ದಣ್ಣವ ಇವ್ವನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಕಿ ದೇವನ ನುವತ ತಿಮ್ಮನ ಎಮ್ಮೆ ಮೀಹುಂಗಿನ ದೀನ್ ಕಮುಗ ಬಯಾನ್ ಕುರಾಮಿಯೋ ಎ ಬಯಾನ್ ಕುರನಿ ಹಗೀಗತುಗ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಒಳುವಾಲ ಎಣ್ಣೆ ಅಳೋಂಡು ದಣ್ಣ ಇವ್ವನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಮಿಹಾರ ದುನಿಯಾಗೆ ಹಿಮೆನಿಗೆನ್ ದಾನಿ ಎಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಬೋ ಎಮ್ಮೆ ಮೀಸ್ತಗುಂಗಿನ ದೀನ್ ಕಮುಗ ಎವ್ವೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ನಮವೆಸ್ ಮಿಯದು ಮುಸ್ಲಿಮುಂ ವನಿ ನಿಕಮೆತಿ ವೆಫ ಮಿಯದು ಮುಸ್ಲಿಮುಂ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के वही बसफुल तक बोलने बुमा मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद तक बोलने बुमा इखला के दीनन हरमे के हितुगावा हैबता अदि अलोनुमेन्न अल्लाह सुब्हानहु व तआला नही कुरवी कमक मिस्तकुन अरागन हिंदु नोत तिमाविल्यंग कं कुरा हिंदु गवस तिमागे हितुगा मि दीन गीरत तिरकमे इहसास मिवनि नेतिफ हम एदुहोगा सहाबीन रदियल्लाहु अन्हुम कियावा विदालमुं कुरान मेदस हरमे गतुगा मिवनि अदि ज़मानवरे मा खैरीगा तियागे कोम्मे अखेगा तुझे हिसाबुगा कीरिति कुरान फहोगा एम्मे मैवेगेंवा फित इस्लाम दीनगे मस्तरुता सहीह बुखारी सहीह मुस्लिम फद फित इंग्रेस बहुन्ना उर्दू बहुन्ना एम्मे कुडेंगोस दिवी बा हमें वेस तर्जमा वे शरह तक दंदें
nukumegen as kari vefa mi wani namaves Allah subhanahu wa ta'ala ge midinan huri lobi Allah subhanahu wa ta'ala ekadange rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge maccan aharmen ge hituga ba lobi miyadwani netife bunjas dogaka nuwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hama e majlis ga ekadege faanuga sahabinnan ege sababu eswani bayan koddeva rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fulga vidalwani mistakum tebamiun ga macha gatum ge sababaki Allah subhanahu wa ta'ala tebamiun ge hittaga balimadu kamen nikamati kamen levume adi e nikamati kamaki kobaya kamves bayan koddevamun hadis kuravani ei duniye ge arama duniya lobi wuma adi maruma nuruhume miyadu alonmenge halatu mi hisaba gosfa waakan misal taka dirihuri hadisatakun alonmenge hayatun fennamun bidan ebbanda ebbafa akhun anen akh aniyaveri kamayako qatulu kura wahakatan ege fotoya manzara ko fennamun dairuga alonmenge hissutakun alonmenge vindun avasweda ekaman Allahge nahi kurevi kamakan aragatiti ekamamedu ruliyanna ekamamedu hitama kura ekamage birwerikam mistakunna bayan koddani kita mihun maguferuma kidnap harabage bodu jarima dive rajya taarafwe dualako effarakam kura aade ekamuga vege midani miyo kuda mujtamaga iyakaduga fenuni kommes mihaku kidnap kuritam den ege fam meadu evani gege avvade lari atudagen hama e maguferumuge masakkai emihum kuramunda wahaka magumatin faasa hifagen adi detimmiyo kekiga diaswes e salamatun gendevena kamuge yagin kamenne miyadi roma duwaluge wahaka midak nanne alondu alonmenna miyadu nuwe maabodu kamaka bayaku mihun magmatiga zine kuraniya bunume miharas tibefulunna diruhuri misalta alondu mi tafsila nudiya namas fenigen dane washagen mi wa kuda jazira ge washagen damwara ves kurave fahish amal to ge wahakage wahaka nudakka Allah subhanahu wa ta'ala ekalanga alonmenna taka labwafawa mi nazuku mi kuda rattakuga kudi rattauga tibe alonmen faafa kuramun dahinduwes Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmata ekalange oga veri wantakan aharmange macha tanavas vefawade bodukamattaka aharmange komne mihokos shukuruko ekan mulin abadume himmacha genes e niyamettaka kufuru wumuge badalga Allah subhanahu wa ta'ala ya furihame bolamba kiyamanterevum haqqu egenwa emme haqqu egenwa beki divehinne alondu dannawan timaveshi himayat kurumattakaves enungamek kurumattakaves muttamaga amannawankan gayam kurumattakaves alondu men emme furtama kuramvi kamaki Allah subhanahu wa ta'ala ya furihamen alugative bolamba kiyamanteriwan Allah subhanahu wa ta'ala alondu men ufeddevi maqsadu hadan kuramvi ekalangettaka alondu men mikura namadutaka alondu mikura alukamaki Allah subhanahu wa ta'ala nge beenunje wodigen wa evs kamennu alugandu men Allah subhanahu wa ta'ala ge khalqu takun ekalange beenunje wodigen wani ekalange huriha makhluqunnakum fudi wodigen wa husto herwanta ida alon menna mikan oligen uleti ve me dalon menna hamaje hume arame kuriyerume evs kahala alon dannawani mi barakaten amaluga ves wazifa gas mudaluga ves netigem midani alon menge deena alon menna duruwe fawatibe vima mifada deeni nasihataka darustan adwe huma adi adwe humuge iturum muttamaga ehen akhunna ehen muslim takunna e basta for kotti hagiga visnadi ghafilu kamun hele vumuge masakkataki
ಹಮಯಕನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಮೀ ಶರಿಯೆ ಕಿಯವಾಗೆನ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಫವ ನುವತ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಉನ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಫವ ಮೀಹುಂಗೆ ಬೊಲುಗಳಿಫೆ ಜಿಮ್ಮೆಯನ್ನು ei komme muslim farudegge bolugave selifawa zimmai kudabodu emmenge zimmai hurihammen atugulalagen islam deenuge hidayat feturuma masakke nukoffinama dive rajye andirikamuge tereng andirikama nikamati kamuge maccan nikamati kan nuni alon menna kurimati umennei alonuge wahakolu divkuraka pastennu kuran mirege emme muhimmu item kamugawa الأخ فضيلة الشيخ أحمد سمير واهك أدي كوريا غوتي ويما تيما أخون انتظار إتورا ديغو كوران مجبور نكوروا ايتما فرصة دمون ألوان واكيبلاني ألوان كوريم وسمي إشارة كوري واهك إسلامي دعوة الله سبحانه وتعالى هداية مي إيمان كم نور فترمو مسؤولية mi shariatun emme bahevves anekayan handan koddinuge masuliyataki alon men emmenge kondugawa masuliyatekkan handan kon eyan amalu koggen menui miedu alon men terege hinga evves jarimai evves uredume nuat Allah subhanahu wa taala nukiyaman teriba evves ba kekamen nuhuttane alon wa ka kurkollamun fadilatu sheikh Ahmad Samira fursaddin falyatafaddal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا شكلنا أغنى كوريغا mitanga wahadekke debe fulum bes hagigatuga agon mitanga dakkan hori wahakage khulasa kodde ba agon men emmenge ba gabulu kure agon menge umme miedu miotiki onna je hamegeno agon menge atuga Allah subhanahu wa ta'ala insana duniyega kaamiyabuga ulevene huriha wasiletake devva fawairu e wasiletaka evvara algon menge ara baru gada nunka emes qabul kore Allah subhanahu wa ta'ala hang odugo matin shariyate bawalabwa adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam e shariye algon menna kiya debba duniyega nete evves millate evves deene evves falsafae ebega atuga hangodu matin ase wahi ebbe muslimun algon menge mi millataki algon menge mi ummataki Allah subhanahu wa ta'ala duniya fono vi huriha rasul bekalunna huriha nabi bekalunge mille Allah subhanahu wa ta'ala duniya fono huriha rasul bekalun gowane bi goalon toge khulas ekalaga baawale bi huriha fettake khulasa kurwa ketu qur'anuga bayan kurwa ekalaga fono bi huriha rasul bekalun genestevi da'wat rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ma matwere shariatuga bayan ko devva fa name sitamek algon me atuga Allah subhanahu wa ta'ala baawale bi ilahi shari'a evves badale neti fenna wengiru adi Allah subhanahu wa ta'ala fonovi ma matwari nabiyage sunne ekade fanuge goy algon men terega saaf ko sida ko fenna wengiru algon mege tere bayaka hiyefa moti algon menna kamiyaba izzata sharaf libeni etekedi bahattafa ehen dimalaka diyame algon men kuram benu waswalaki efada mihun algon men danna benu waswalaki kon zamanek gato oti Allah subhanahu wa ta'ala ge foi tanfiz kuravi etanuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge gota amal kuravun tane kon zamanek gato oti nikmetefa kon zamanek gato oti etanta mistakun alwatkam dar gossa
kon zamane gato e mujtamawatan oti iqtisadi gotunna ijtimai gotun daragos duniya tarikh dakkash Allah subhanahu wa ta'ala ge fek duniya ge tarikh ga tanfiz kore fave Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge goik duniya ge tarikh ga tanfiz kore fave duniya ge tarikh ga mi dosta lifa wairuga emmen gabul kura hagigete ekkamuga e dosta wefa wairuga agonu hitangarani kiwegen baavaye tanfiz korevi tajriba korevi ei kamyabukam muli duniya gabul koffe nizamek algon me ato ngeruga e baavwa algon mehen dimataka dam mi ajaban je duniya ge medu halatan algon balala fiya duniya ge gawmutak taraggi wefawa kama dawa kura une taraggi amunganna gawmutaka taraggi nuwa gawmutaka duniya ge ammukum duniya ge masram med balala fiyamu duniya ge halatu ge dulu eba buneye haddawa boduko raskala ko e timannamen kamyabu mattaka iqtisadi gotunna ijtimai gotunna akhlaqi gotunna enuwes gettakun timannamen rangalu tarakkiwe tahzibu aman oman baygotuga ulumattaka timannamen atum wara baarochi hadafi timannamen atum gaanunatan hadafi timannamen atum gawatan hadafimu ekawgos eba buneve aharam medu beenume duniyege haaluge dulunge bune aharam nuhuri atakechen hadafi maharamna kamyab nulli bune haddawa bodukoros kala koy ibaras kala ga alamenge macchak alamen kamyab wan nisa bawala bafand tuni dakam da hagiyete me duniye ku nek amankama omankama ku ulifai Allah subhanahu wa ta'ala ge shariat tanfiz nukuru eta amillen hada gaanun taka gawalta ngai bekar beenumen ecchikam muli duniya sabit kodde mide Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge nabawi irshadakum agumana engeni fahu zamanan as qiyamat alamatin ei wa yatakallamu fiikum ar-ruwaybidah kankamuga ruwaybidah igmaneki wahakaga deuli ennuwa mihum safihum mekiya deuli ennuwa mihum mujtamauge bodati kantattaka wahadakkam farafiya ummatuge aam maslahataka ifada me wahadakkam farafiya fantadhir as-sa'a qiyamat intizar kurash miedu algon menge muslim mujtama kantatta kuriya genden jehe goy kurasse matti befulun naki nota bay befulun naki Allah subhanahu wa ta'ala algon menge ulumattaka baawale bi foi balan kiyem mesnege efon bahuru nodanna me efoto godi coach ekan kiyem benunwa me adi algomna hidayat taka fonuge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge haya palame demi humani birette heva algon mantri swanjewa algon men hidayat taka algon men kamyab taka duniya akhiratu kamyab taka Allah baawala ifoi agona birette vejjiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goy agona birette vejja den kihinetto algon men kamyab hoda dini gotum bayako wahake dakkanya dini gotum bayako nasihat dinya mizamanuge mehinga vishnuman asa hunnani dini mihunna behekame nune kommehmi dawlatuge siyasi kantattaka emihun ekura kantattaki dini unani miskitu islamic ministry kamaki miskitta holana kulaya miskitta fonwana mutta miskitta me design kuruma etantara mudimun luma me islamic ministry kan bay befulum war harodu walagum aduhin vidalu waadu timanna men dini kantata dini befulun hawal kurban timan nubehan dini kant ebefulun vishnu wadagem foti islam deenaki hameken alukame islam deenaki hameken fardu fas namaz deenuge mihun dakkani namaz ge rukuntaka farultaka sunnataka wa indakkani miskittawa indakkani zakat bawa islam deenuga enum kame himenifa waakamen ebefonna vishnu wadagem fenne ei europe ge vishnu europe ge mihun emihun ge deenuga christian deenuga hori usulta emihun amillen hadafre ben usulta tanfiz kura mase kurima vigotaki e tanfiz kura vechchikam ganui ei emihun amillen hadafre hukumtak emihun amil lattakum kolofre fettak e shariat tanfiz kura feshima vigotaki HSK mihunge mihunge zamanuga kantata hori gota
ekashigam wa echchaka nuwema mistakuna tanfish kor ondagoch ondagu wima falli ga tibi faadiringe ondagu mehna boduch e yemi gotu gane mujtama istah quran usul tak islam den huri kahal mikanta boduwege faadirin kanta boduwege faadirin nake men gabu kura gotuga ehem mistung faaha fuhedi mistakun suwaruga waddawa mistakun naraka waddawa mifada imtiyaz take lifawa duniyege kankamuga eha bor tandor nudanna emihu gotu gori christian den usul takuwa shariatu kantake netima ekanga tanfish kura gotu nuima europe beenum vi dini kantaku hashiwala ehem wen emihu mashhur bahe gaunane da lillahi ma lillahi wa ma li qaisar Allah ekanta dukallare verimiha ekanta dukallare Allah abbai verimiha abbai algon men islam usulaki Allah re huriha takichwani Allah re kainatu ekkobani Allah re huriha alutakummani Allah emme ara barag veri farataki Allah ge milkiyatami mibimuga miduniyega Allah alutakum ekalaange sharia ennu nizame ekalaange deen nu ngebbe usul mitanga tanfis kurege nuwa ei algon bunach emihun eba waki kuri miyada algon menge terem bay befona vishnuha miyoti mi vishnu deen waki hamegga waki kankamegga bhatta usul algon men islam deenuga mekam moti mihen nebuni bunan kalle men huriha tanaka deen ebe watte algon men gabul korame deen wanan huriha takas e deenaki miha ulege miha haya battam kurun je goy algon men gabul kurani islam deena eggotaka miha hingam ves je islam deena eggotaka miha nidam ves je islam deena eggotaka miha kaam ves je miha bom ves je adike tenu huriha kame shariat ena hayatu huriha kame ena kurun je islam deena eggotish ehem wege nunto algon men kaahen kaaboy ule algon men bazaruga hingawa algon men fad huriha gariza take labwa fawa sahibaku insanak funuwa fa Allah hengevi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira tiba min Allah rasulaga namuna ei Allah akhirat do sete mihekashe akhirat do ge dharmaya sawab benu mihekashe agon men terege mi vishnu gelli diyama dem mihunna bagoti ki mihunna mihunga size oleni timanna meneki kom bayeka oleni timanna men duniya fonuvi kom farate kan oleni duniya ge timanna men ai ki koram kan oleni misalaka algon mita hurefa adi kom meta kottas algonda ki rajya ge rais jumhuriya kam hi kofiyam waram masar goso algonda kawaha ke swara hibbawa ei faadu amurtan nere kantu takura ekam algon size ennoge algon ge rayit එහෙම රයිතක හුරගෙන් රයිතක වරම මතික වාහ දක්කන්‍ය වරන් හෙව්වාන දක්කවා දන්නම් මෙවල වාහකකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නිකමෙතිකමුගේ තෙරෙන් උෆෙද්ද ඉන්සානේ නිකමෙති හානත්තක කඩතු කරේ මෑමිහාගේ බණුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රියායතරි කමායක ඉන්සාන බෙලෙට්ටෙවි රක්කාතරි හිමායතරි කමායක දුනිය නිකුමේ එකලාංගේ රිසුකු තරස් කුරීමා ekage ekalanga bimuga ulefa ekalanga baawale be shariattagu macchengena hukum kuram beenum e badalu kuram beenum evru molugo etteken kurikama gabul kurane mi size olune wa Allah subhanahu wa ta'ala enu fedde netumugo terin duniya fonuge rizugo devva feena ulene goddekima demmi nasmi hadawataki enen Allah baawale be evru molugo ekkamu gene deken ei size oloni wa ei rayitaku veriyeke hiku ei alaku enaga maccan Allah subhanahu wa ta'ala wafa hukum fulutaka qabulu e nurakka kam hagetu komme gos danne jene miheke fembar timanne ke ka timanne ke Allah subhanahu wa ta'ala fonwa vekala alakama timanna duniyega dostak nedu kurum foga ekala halut dan jene kama eduhu timanna kofa huri amalaka timanna zimmadar wan jene kama eduhu ga nakama veja nakama banaka mi komme danne jene kama agon hitam koranje kamaki muslimu kamuga agon dawa kura halu agon menneki ekalaang alun kamuga dawa kura halu ekalaang hadratan hushaylene kama e jabbar wanta qahhar wanta raskalaang hadratuga timanna jawabdari wan jene kan qabul kura haluga ekalaang bimuga uredeti adi kiyette mistakun uredu maduma genda mase kurate hitam ogukam dini wahaka mihun dakkani ki faharagges mihun odo kuraka dini befu nase debbani faharagges mihun jessun kuraka
adi mihun ruliruwa ka vesnu bay be fro ruliwe sasa ne ko kos dini ilmuringe usul enno men rulirum men jesun kurmaki bay fahara misaka namaz no kura men azab wa de kima namaz no kura mihe ruli asa ek ruliyenna ke anuje bal ena ene waanguri nurakkalakum ena salamak kodde mi kiyaden misalaka mihe ku buni magumaten kale dien dam farafiyam tihen da kamunya kay alifana revette muni metavtu fere bay buni ma ene magun dahik wati anaka de ruliyenna ki ruliyenna bad ena en diyama ene nurakkalen annana ke enge tiena ko bunun hagigatu ko bunun jene kale warannangale timanna nasibanna me nodewun kan henno timanna duwas diye hembejja hew nase de me kals bunun jene he warannangale timanne goskut ka dati nase he tidine timanna nasibenno salam ehem wima dini irshawta tabawmaki din awgonna dem mitanga sheikh hasan musa bidalu he awgonna kurmati qur'an fenne bay sunne fenne bay awgon men dakkawa gabu nukurnya echi tarjumas dimen ebo belen ebo echi balamus komme gos gabu korbe je allah subhanahu wa taala enge gotak ngolin je erum kan dunia akhirat ga kamyab limen ehm awgon men gabu nukurang ebe je dini nasihat ki dini irshad ki awgon men ge salamata awgon men rakka tarikamatta ka devechek bayka gabu nukure bayka gabu kuram benu non ei emi hunna hiwani mi waki bayaku beenuwa goten mita fatura hemulani waki usul take mita wengula hemulani langol e usul tan ei allah subhanahu wa taala baawale bi gota ekalaange nabiyya sallallahu alaihi wasallam gekkum gawanama e gotan algun ulenjeni erun allah subhanahu wa taala e mujtama ki rangalu heyodi malaka datur kura mujtama ekkum gawanje allah subhanahu wa taala ki qur'an wahi kurawani wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kadefan verus kalange wahi kur bihinde malaike bekalunna inni ja'ilun fil ardi khalifa timan bas kalange bimuga khalifa entake labwa mi insanu ufedum kurige wa allah subhanahu wa taala insanu ufaddawan irada kur bihindu malaike bekonna wahi kur basfula ki insanu duniya ganenge de kayfa wa khalifa innaki allah subhanahu wa taala hukum da bimuga tanfiz qur'ana bayakutu manas kala labwa shemewda eba men fonwaaf emen ulene goy timanus kala dakka debwa ehma khalifa en gotuga insanu lebifa wani evves mihak ei rasul bekelekam gaves nabi bekelekam gaves evves mihak nete amel ikhtiyarun evves kurmuga bar debwa allah amel ikhtiyarun kankannemugo bar debwa fanu evves mihak ei kommehekam gaves daud gufana sahih kurawi ya daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa e daud gufane kale gufanu timan raskalange khalifa akam mugalib fahkum bayna an-nasi bil haqq mistakum meduga haqqa hukum kurabash wa la tattabi'il hawa adi hawa nafs taba wada nugannawash fayudillaka an sabilillah eru allah subhanahu wa ta'ala magum fureda ehem allah baawale bi haqqunu ehem huriha gotaki hawa ei hawa nas shaytanage nafs shaytanage edunta gowa gonte allah taala angawni innal ladhina yadhilluna an sabilillahi lahum adabun shadidun bima nasu yawm alhisab hama kashwarum allah subhanahu wa taala magum furede mihum eba mihunna qiyam mahsharuga maidanuga hisab elle duwas handa nattari kamattaka eba mihunna gadafadegen wa azab timanna men allah subhanahu wa taala hadrata rujuwan jehenakam ga duwas handa nattala allah subhanahu wa taala magun ekkibawe eba men ga hawa nafsat taba mihunna gadafadegen ba uqubat marus kalanga debwa hushiwa awgamna hiwani mi duniyega mistakum fahish kantatak aragane mi olani duniyega medakkani wahak mulbis maulumat mi dewe mihim vejja mihim waane faave kofi azab libene den bawti mi eveskam duniyega no fene sida kon eko mihako mi fahish amale kurima bolu ecchakun jehenama yagin wana kanne ekamok erakun negene kobakame taqwa warnaki kobakame taqwa arnu menna kobakame allah deka lobwa mennaki kobakame allah lob nukurame erakun nege eru muriyam hamawa ei komme mihekos lubakame kurime avedigen ene okubade wagutun annanya erakun negene allah taala engeve engumak kiyamanteri mihekame mi nune ebi nurakkaterikam salama kiyamanteri mihek allah subhanahu wa taala duniya sharia bawalwa tedumaga nubamak mistakun dakkawafa enge mihim wan den insan ikhtiyar debwa
den Allah lobiwa miha Allah hegotuga baddal kuram beenu miha e kalaange enge untaka kiyaman terwegen hunani eduhan intizaru ehme kitu qur'an ge furta ayat toges alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin mi Allah subhanahu wa ta'ala ge fote e foto ge evve shakken nete e taqwar na hore hidayat ge Allah angwa fa engewi ibami hin ghaiban imam bek alladhina yu'minuna bil ghaib taqwar kam ge furta sifa Allah subhanahu wa ta'ala imam feresa hisab ge ghaiban imam erun engene kobakan taqwa garnake Allah subhanahu wa ta'ala ghaibuga imam ve e kalange baddalu anje duhaka biruhi taqwa arima ei hagigatuga kobakan Allah lobi kura bagi kobak Allah nukura bagi enge ekam duniyega midenne hin ekam ka sida ko faala ko nufennati emi hun namne shayhun takka azab go ekam duha gusno fene min kam timanne mennek kame fenigen ame shaytan ame munumatiga anek kasmi alwani farda Allah subhanahu wa ta'ala kamaka guligen tanaka fono ukubate tanaka jassa bayye balimadu ko min evves kame eki emi hunnaga ebaatu evves kame kamaka gabulen nokore ekamako Allah subhanahu wa ta'ala baddal kura duhu ekan kam fennane kitu qur'ana ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun echi fenifawati echi fenna mihun ewahatage dakkani kuriga inzaru edeni kiyamanteri washe taba washe erunne salamata rakka terikan duniyege adi akhiratu ge stibe en ayat Allah subhanahu wa ta'ala wahyu kurabani thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun denti man raskalange kalege faanu furiham begemwa shari'atege mati galevim fattabi'ha fa shari'at taba wada ganna shakalefa wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun adi nudanna mihunge hawa nafsa taba wada nugannawas mi ayatu engeni Allah subhanahu wa ta'ala ge shari'ata khilafa bunave komme cheki nudanna mihun jahilum buna emihunge hawa nafsuka ehem wima algon men qabul kuranje kamaki algon men ge salawata algon men ge rakka terikan oti Allah subhanahu wa ta'ala ge shari'ata tabawe e tamfiz kurawni ma ka enun evves gotaka algon mujtama evves gotakun hewadi meka datura nukurane evves halegga kaamiyabe falahe algon menaka nulibe algon men fahareges balan jeheni ki gina bayak wole gotenno algon men terega emme gina mihar jehe misal taki khas ko democracy nizam ayama democracy gwa dakkar emme gina mehun dakka wa ke ki america ya ingles silatuwa oni europe gomuto gwa e wagote ki europe gomuto ge me taraggiya emihun kandatta feni emihun ebuna taraggiya ka achi feni hamekani faasa ai madhyatan imam fawa gawmuto goli ekankan algumna qabul kurawunima emihun ruhaniyatu ba ekon huswe hamekani duniye ei emihun hayatu maqsad kam ga hedima algonum ajaib famete men hayatam algon men qabul nukurame bayagatu gidem rufiya huttas emihun amankama omankama ga duniye golo enaka metan amankama netiye kinengula bayagatu ga kitem baawar building taken huttas e mujtama eterega mastuwa takeccha wakkam kuruma tekuma feruma amujjam emihunaka taraggi tahzibuga evves fodika mehsasa nukure ekoko algon nambarene hameke rufiya faasaya algon ne fennani imaratto ga alafuna bodut me gawmuto ga alafuna bodut imarattan e taraggi kam ekam rattakan erima mihum fennani moyange magumati hingies ammokon algon menna ama ngoman tanduru mihun sida kon hinga fade ekko algon fennane mifada mujtama takuga mihun magumati hinga fadaru sida kon nuhinge ei wagote ki detere ko beje fatlonu ko faatu jibu galla woledot ane jibu ge malleje mi jibu ge beje alla magumati mi hinga fennane miharaka ta waragina ballo emihun bayi jibu tibi ginone beru furum ekongos hituga biruwere ka abo nidawa otas emme fortame hele unima kiyan duayen ebo ekam duayen no kiyenik fortame balisdar abana woledot nuni godadida mir min harat ko bato amank rufiya mutte gina rufiya huri mihako enage hik bodatale wochor lagennani wochor laginda wochor salah kollani tijuri falalani anekkame kurani emme fongas emme boda mussandi miha ge hin embodatale ena huriya rufiya ngoda furi duniyega hingama jin diriyola
ekam enaka hingama johmenne enaka mudalaka amaka menne rangola building ta war maccan arapu ekon kos entene nidaka senen oy wekan ei taraggienno ei tahzibenno ei Allah subhanahu wa ta'ala ge shariatu mih mun amra alima ekalange em mujtama ta devwa fa uqubat azab uqubat ki hame ken udun hilaga ware omenno uqubat ki azab ki hame ken agon washage me kandutan agon ma cherme besnu evra ma bodti uqubat ta ka agon man ghafil famet ballawa Allah subhanahu wa ta'ala ge zikru kurwe hindu agon me hittaka evs ka biruraka me ihsas nokore kavvale narake mahsharuge maadane siratumage min evs chi ga agon me hitan evs asare kurai chenno evr bodu uqubat ekubat Allah subhanahu wa ta'ala inzar devum fonu bi foi e fotuga ayattam hittan asar nokuranya ekalaage inzar devmattaka angwa devwa fri hadisatakun agon me hitan asar nokura komanya evr bodu uqubat neten tedmogli ben kinet tedmogattaka kiwe ayattakun asar nokura komanya ei agon men kula faafatake ge sabun Allah subhanahu wa ta'ala agon men hittaka andirikan labwa fawat ei uqubat tange miha ge hig anda adiu ehm vi agon men qabul kurabe jehe agon men taka Allah subhanahu wa ta'ala bawa labwa fawa gwen ei emme heo emme nangalo gekkamuga ei gotan amal kurima agon men dakhili gotum bes adi khariji gotum bes heo be kamane हम इस्लाम दीन आगम ना गेनेस देवा होती इस्लाम दीन आगम ना हम आस गेनेस देवा होती आगम में के मसलहत आगम में सलामत रखा तरीके एव्वेस हाल एग्गा एहें एव्वेस फरात के फायदा वाती के ए शरीयत तंफीज कुरे बिम्मते के इंसान अमा कमा कुले एफ होगा बिम्मते के करामात तरीके कुले करामात को मरकुम मरवे करामात को गोच के दान इंसान अल्लाह सुब्हानहु व तआला रुस्सा ए मकसद है दुनिया फोनवे मकसद दुनिया फोनवे इंसान इज्जत देव मटक इंसान करामत देव मट्टक स्वरुगे मतुरिगे गंडवर तैयार कुरवा फोन दुनियेगा इम्तिहान कुरवा एन हेकोंगले जिकम गवानम अल्लाह सुब्हानहु व तआला केमंतरे जिकम गवानम दुनियेगा तनवस दिरुल में उलेने अल्लाह तआला कुरान अंगवनी मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन अव उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा ईमान बेहुरे अंगने कम गावेस फिरिने कम गावेस हे अमल कुरा कम गवान तिमन रसकलांग इमिहेका तनवस दिरुल में दक्वा हुशी आगोन बेन तनवस का एकम आगोन बेन हेवमल कुराक हेवमल कुरीमा दुनिया के तनवस कन लिबे एफोगा आखिरतु का एमिहुन कुल अमरतोगे हेव जजाए बाम हेन तिमनस कलांग देबवा वशे नुकियमन तेरवेज्जिया वमन अरद अन ज़िक्री फइन्न लहु मईशतन दंक तिमनस कलांग ज़िक्र मून अमर आलाफिया कुरआन मून अमर आलाफिया एने दतिकन दस्साहर दुनियाक्स एहम बीमा आगोन में इक्तिसादी निजाम कोलज्जहम बेनुम वायरुगा आगोन में अल्लाह सुब्हानहु व तआला नुकियमन तेरवेन कीनत्तो आगोन मितांगा तनवस को उले अल्लाह अंगवनि तिमन रस कलांगे मे दिरुन दति कुरवा हुशे एहम बिजाम तनवस कम बेनुमिया ए कुरआन दांजे आगोन में तनवस कम बेनुविमा एकलांगे हराम कुरवि तकिति आगोन में एक्सवा निजाम के मैगण कम गा हदाबा एकलांगे गुंजा अभिमति गनुआ कामया हुरिया गोतकुम बस इंदे जे मुंदानी एव्वस गोतकुम कामयाब आगोन में का नुलिबेने अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फुत आगो नुक्यमंते जिकम गवानम एकलांग वाउदु फुल हग्गवान एकलांग वही कुरवनी तिमन रसकलांग मिहे के दक्का हशी में दति दिरोल हम बीमा कामयाब होती अल्लाह तकवा रवेगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला बावाले भी गुता अलगन तेरे अमल कुरवेगे अलगन में हुरिया मी हम बस देखन कबूल कुरंजे इस्लाम दीनुगा बावाले वाफा हुरिया हुकुम तके इंसान के लाभया इंसान के फायदाया बावल वाफा कोम्मे हुकुमेगा मैगन मकसद की इंसान दुनिया की इज्जत कुरब इंसान दुनिया का करामत मिहि गोतुगा लेटो मिगोतुं इस्लाम दीनुगे शरई नसुतुगा बल्ला इस्लाम दीनुगे इल्मरिंग इस्लामी शारो ए मकसदेगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला बावल मैगन मकसद की इख्तियार कुरवा फेबुल शरीयतु नेगे एगे तेरेगे मे फुरतो मकसदेगे इंसान के दीन हिमायत कुर मट्टका इस्लाम दिन दावत दी मिस्तक इस्लाम दिन वेद्दो अमर कुराफ अंगवाफ मजबूर कुरमने देहम नमस मिस्तकुन हेमग दावत देश अदि एफोगा हेमग मिहा निकुन कम गवान में एने शरई उकूबाते बदे अयन मराले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबनी मन बदल दीनहु फक्तुलु एमिहे को दीन बदल को फिमिक मरास इस्लाम दिन बेर वजह मरास
mīstakunge dīn hima mihum marakan nokome maqsade koba mihum islam deenuga betibbo deenum bereve nudinu algon men adu war gina khabar to kiyadu khas ko beruge bbc ka radio takum miha amil ikhtiyar ne ena beenun deene qabul kuriyus ehme jene onnane ena beenun gotakan eti badal kollum ikhtiyarus islam din qabul kuragatoga insana kaamyab libene islam din ghurek ena komme gotakonna mes e deenuge ena fahunewa eddande hurajjikam gawanama ena suwarugo wonnan ko masduhakko ehem vijja mena gadakamus bahattaga beje ena birudakkamus bahattaga beje da behetti mene faadawan ekamuke ena timanna hituhuri gode kiyawa timannaga amille minimum kame kiyawa nikumegen diya wagote ki ena faadum bodu ailatan nikumenge bede huriyam gos narakere wannan huriyam dai narakere islam din benu ne gote nune islam din benu mani insana emagun di manakon insana hutto mujtamata salamek kor erum ene ekamattaka ene hunnana hutti huri mena maru ejjam egotu ene suwaruge dan e islam din benu wago ehma e ukuba kanali foti insana ga maslahat attaka insana ga labya insana ga faada attaka e faharek gaves insana idikolon hedifawa kantake nu insana ga ma faada insana ga maslahatan hedifawa gaanutaka galaataki e ki insana dekolon hadafu nechen agona misalaka beenumbe male wagmo duwar by far one way tam idikol dambes tangol avahade bede by far gemita out beje amurala tin atar buru javasanna ekkamok one way duvvi wani kin duvvi ngos ekolon annachike jimiya marewa mina bona me timanna men rashe timanno magumage me timanna amil ikhtiyar kon tone me mus devenno beenu kolak gawad hoda feori timage faada attaka timage masna attaka wagutu kol tangol dies emagun diya marakka teriwa ehem vima timanne kite molgoteke hivies molgoen onnani allah subhanahu wa taala deen go dakka fonnoge egotuga sabete hori emfon gos tima suwarugo wanna ehme sharu mihiri warugode himayat kuraf mujtamat insana magufrede nodiyo matta sharu garam maqsadaki insana ga nafsu rakka teri kur ekamattaka hagga kanula miheku numerma allah subhanahu wa taala ango afat adi hagga kanula miheku marafiyam ege badaluga emiheku marale ei mistaku numer mattak mihunge nafsu himayak kur mattak algon men ne benge algon men ganutuka gawatuka mi hadaniwes insana nafsu himayak kur mattak ekamako allah subhanahu wa taala ge shariatuka mi gonnun ituru gote e nafsu himayak kura kan nekkan kurimis denne ve mul duniya sabit kote nek ei miheku anaka adimen enege addik kuraruga enenge benge maradaru timannage nafsu kam mi maraleve timanna duniye gonna beenumiya timana anaka maraga nuwana ei en amillenge e maraleven enage nafsu ene maraleven ei maada maraha daru anaddu eragar marala ehme jena duniye gonna beenumiya anaka duniye ga bahattanje ituru godan nurane ero ekam sobu emmen duniye ga reeti dirul mulen qur'an allah angoni walakum fil qisas hayah tibamen qisas ifumuga dirulu meve hayateve mihum merumuga hayateve maneki marala miha mararungi hayateke ei merumen nune ei mul mujtama ekko dirivulu wen rakka aterikama ekaku aneke kommek semege nafsu ihtiram kura nafsu marala ka ber menuwa ehem bejjam ham ihtiram anaka koggen ene duniyega dirivulu wen ehem ena hunna ena beenuwa mase kura fada ena mase kura beenu anaka hunna mes ebbe salega ena enege furana duwalan beenu nuwane ei enege benge timanne ehem mihege furane aragen fiam timanne ka duniya ga hormuge ikhtiyar de nonana emme maraf niko medo algon fennani gaanutaka gavataka achi hedigen anne eruga lievun echesaka amal kure gotaka dimalenno lium mar riti ekon kanta tanfish kuren anne eruga hen gotaka ho insana ka tobiyata khilafa kanta hedi misalaka bala misalaka algon ge bappa mihe ko as marala fiya la qaddar allah egem bejjiyam hama gamas algonno ge hiten nuru hene maranule ei insana ga tobi insana ge hitakan hinga majome nulibene ena duniya ge diri bhatta kar allah subhanahu wa taala insana ga halu mola deroni gannawati egota ehukum bawala wa yoti enun gota kare tamfije nukurwene enun gota kashe algon menge nafsuta himayata nukurwene kitem bodu juri mana kuriyas kitem menge do jaluga bendies nafsaka nafsu gatru nukoshe nafsu tan himayata nukurwene ero ko nafsu maragan nujene
evves nafsek algon men gatulu kuraga nuwejjehen horiyamme reach tibe kom mihegu semihege salamat rakkaatelikum utibe anekkamaki muda himayak kurumattaka haggu gotuga muda hodu amur kurwafut harang evves gotaka muda nu hodu man Allah amur kurwafut horiyamme nabs rasul be kornabs imam mistakunas adi harang gotuga ebai wakkame kokke mudelen hodafkum gawanama emihege abburi kuranga agumna hiyawani ni islam deenaki mihun akkanda bokanda mihun mara miye deenaki mi visnadani migot ekam ko sharuga asameri maqsadai kom mege affa aburu kurmeno sharuga maqsadaki mihun muda himayat kon e muda himayat nuwane ene muda mihege muda mi wagannaga addikollare ene fenanak mi de nonnanak devana far muda naga de nonnanak ene engene wagekkam aten nonna liefenona neko mushtuwa ulo rengene far wakkun ko furmi ehem vejja menek angi ma kurum beenu miyam ekamatta kene anekun mudata hima wan ekam gosaw ek kana kanu jene ekam kos ek badurga mushtama hima wan agon men saudi golongeru efar juttiga rasanga am india teacher ku men konta ke ulen agon danne saudi golen saudi golale boni mene biruge saudi war harukari tane doy saudi arabia golon war birbodo ko ne emi hun nangi mene saudi ki menge affa biru kurata ne in visnadi fonno mihar dini nasihat de tane ganoni gawman irshad de tane ka saudi arabia waha dekkumas war hadiye hon america waha de tane annan je english da tuwa edem meriti ekam saudi arabia waha dekkum kadem tule saudi ugutamita waturan doy enu medaka saudi arabia buni mena kanta bodu birugan saudi me affa buru kurata agon men saudi hataru arul agon affa hamen ebor evvesche burnu kon aspiti algon men nudeken saudi kon akkada furmi hakku algon nudeken saudi akkada men tibe ekam ko sagon nudeke me saudi kon akkada furmi hakku ekam ko algon men dekuni me saudi arabia ga magumati ga ejji vikkam bahattawa egamati fotiganengala gega nidahati bet hajje dibe ko aso hajju musuga ham million mihu anna tantanuga peyondmati ejji vikkam inna miha ejji vikkawa regon ekejjima gedda mima hatarupuri gala mati bedsheet engala gos gege inna ne mudala evs birennu galene madina ga magemmati gidem damwarwes million billion rupiah ifan gudakujju hinga daga birennu gonnane agunu dekiwa meti amak makka ga madina ga bazar tokterega mudata magumacce neremun gos vihara ga dornu lepperu mudahunna magumati jaha ekejjima gen nidandame bedsheet gojjava damaha gos etiveni gega eta sifan nutibe dorjavenu nohunne ki namadu gadega kanun kanan asaillakko fehunni mudagen gossan tikinone namadu gade banduko funnakan sarkarga rasmi baratak engomatta banduko fa kahe dorunu kon kamege sobo saudi amam feti saudi ki kuri gamantane nune ashrafunga duwaswaruga ashraf usmani khilafatuga ashrafunga duwaswaruga duniyega mago ferunga emme masrutane ki saudi arabia tarikh banna ehem wegen saudi ge mashhur bahe saudi ge benun qur'ane adh-dhahib ila al-hajj mafqud wal a'id minhu mawlud hajjadda komme ki gelle miheke hajjun anna komme miheke ala mufamwa miheke e mihun deke hajjadda miheke mudalaka amur nanna ajjide gellun magu feruma tekumuga saudi arabia ki hajj dosurga khasako mul duniya ke mashhur tan ashrafuga dosur ekamattaka islami gawmataku saudi arabia me saudi mi hajj waringe mudahima kurmattaka fawjutak gosulun ka islami tarikh dakka ke por ekom balla miyat saud wadagen saudi ge dawlat bina kurwa e saudi ge dawlatuge magandu asasaki allah subhanahu wa taala ge fota man nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnakam ga liyevi e tanfiz kurum ferrima dene saudi ga nujhune polihun etere ga harakat tere wa gawmatuge mihun ge goske kon kamak faman kan lifot agon men kambodu wani duniye ga miha rekavisan garnu nurakka dosruga saudi ga
e amanka miheka feni emihun eole hingama joma aram istakon fennam daros ege sawba me do algon lo maranti beti lo maralafa wakkan kuruma tekuma ferumuga mashhur gawmuttogo namuna algon men kiya algon haramanji vianu da men ondo kora nodeka sawde ko algon nolareke ulen ekongos mi ekavishana garnugo fasadaga zamanuga Saudi Arabia ge dawlen Allah subhanahu wa ta'ala ge fotu ge heruga kiha aman ko tatur kurum ge deni ki vehe algun durad damvi emi nukaye ole emunna so ibuna fittabe go fitte ekon emi humbes ulemun ge deni Allah subhanahu wa ta'ala debe niyumatuga algun duniye saaf ko misal riche fenneng oti miharwes e hukun tanfiz koro ekam ga wanama enge echeki mistakun amankama omankama ek diri ule enaka mihunge mudala mihunge abura mihunge karamat terikama etan tarakkateri venakam eiki ebbe sare gaaka mennuk ago midaka wahake iteruka hajja wada embe funna hama rangala feni wada gannuane ebbe salega mihugo birun etanga uleka nuje ebbe salega mihun namankam terega uleka nuje ekamako Saudi Arabia ga egotan ekan kurikam ga venemes gawmuge salamati barato ekam farwa kude nuk emihun balance benunta barabar bala agon dekin ATM ta rufi alanga asti beruga polihum jipen goy anekka halata dimawejjam warang awah hidmat libe ekam kan nuhingarus fero nonnerus em farwa kuda nuk hingawa anakama mi sarukar ge himayatu ge tantana laawna එහෙම ඒ නමූන ආගොන්න ෆෙන්නගේ පොතේ මියදුව සාගොන්න එදිමාලා ගොස්සියම් මියදුව ආගොන්න මගේ ස්කොත් බේෆුණු නමූන උරුවානා සුන්න තම්ෆීස් කුරවේ තන්තන නගම් ෆෂාෆියම් දෙම් මුජ්තමෝ හේවාති මෙද්දා එබ්බේ සාලෙග්ගා ඒ ආගොන්න මෙන්න කොම්මෙන් වකිතනේ ගොන්න ගොතෙක් තම්ෆීස් කුරම් බාහදක් කෙනෙක් නකම උදන්නවා ඇචකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගොෆෙ තම්ෆීස් කුරේ ෆර් තන්තනගා එ මින්බරක එමිහුන් මුලනේ අමාංකම ඔමාංකම අකුගා එමිහුන් කරාමත් තිරිකම ඉස්සත් තිරිකම අකු ඔලමුන් එදෙනි ඒ ෆොතුගේ හියලු එහෙම අල්ගොන්න ගබූල් කුරංගෙ බෙජෙහේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බාවලෙ වෙ ශරීයෙන් ඒ අල්ගොන්න මස්ලහතු කන් ඒ අල්ගොන්න ගබූල් කුරං ජෙහෙන හුරියන්නස් ඒකුන් ගබූල් කුරීම ෆෑදාවනි හැම අල්ගොන්න මෙන්න එව්වෙ සාලේ එකකු එහෙන් එව්වෙස් බයක නු එකමගේ ෆෑදා වෙගෙන් දාන ශරු අර මක්සද කි මියාගේ බුද්ධි හිමායක් කර මියාගේ බුද්ධි හිමායක් කර මට්ටක ඉන්සානගේ බුද්ධි ෆර්දා කර හුරියාච්චන් අල්ලාහ් හරාම් කරවා ඒකතු මස්තු ආච්ච හරාම් කරවා එකමට කණ්ඩලෙන් හද්දෙන් අල්ලාහ් කණ්ඩලවා ඉන්සානගේ සිකුණ්ඩිය ගෙල්ලුන්දේ කොම්මෙච් එයි බෝච්ච එකම ගාස් කාච්ච එකම ගාස් වස්බලාච්ච එකම ගා වෙනමස් එව්වෙස් එච්ච ඉන්සානගේ බුද්ධි ෆර්දා කර අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හුද්ද කරවා ෆෙන්නුවේ ekama kanelin uqubat angwafu anekama insanaga naslu himayak kurumattaka kaawani sharu kurawwa e foga kaawani gulmaku nu gotaka gulma hingaf kam gawana be zine ko fikam gawanama hadde kanelifa qur'an allah subhanahu wa ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kull wahidin minhum 100 jalda zine qur'an hena zine qur'an firihena sade etifaran talash addu jar angaf rajam ko fikam gawana me zine kaawani kufur miyak zine ko fikam gawana miyak rajam kore ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis furuta kun sabitu ummatu ilmure yama ijma afawa hukume idmi rajam kun hukuma mi gane kade tankolaki insana mi huriha faafe kurima den insana deve uquba duniyage akhiratuge sene faida bol misaga bala mi zine rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanuga angena ko zine ko rajam kurima ashabe kanu echi gone angemi malama kurima ekay fan inkar kurek hadis kure nuwadas adi hadis kurevi e angem miha evi tauba madina gemmen behunas fuder tauba ek ehm ena zine kokgen ena rajam kokgen daro ena tahir wegen ehm begen ashabe kanu gas sahabe zine kokgen gas dannawani tahirni ya rasulullah timan tahir kodder එහෙම ශරීරගත උකූබ තම්ෆීස් කුරෙවුනීම එයි අනෙකුන් ඒ ෆාෆය අරාගතම එලේ හුරහෙ අදි ෆාෆෙන් අරාගෙන මීහාගේ ෆාහ ෆොහෙකම කියාමෝ ශරී එනක ෆාහ ෆොදි අනෙකුගේ ෆාෆෙන් එර මනක් මේ ශරීර තර්තිබ කුරෙවුන ගොයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා උකූබාත දුනියගේ ආසිකම ගානම දෙවන ෆාරේ උකූබන් අල්ලාහ් තාලා කියාමෙ දුනුදම අනෙක්කමකි ඉන්සානාගේ අබුර් රක්කාතරිකො
insan abur rakkatir kurmattaka Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an go miheko biyek boluga zine tuma talu afiya zine tuma talu afi me nemi zine kore bonefa hataru hekin nugene jam adde edifar rajam kore adde edifar hadduje me nemi zine kore boni agun mantere me aamukam ekki evves me abure me dune gaanu ga bodati ko abur lief abur go ekam abure me dune emiye viduri hachikke sharoga Allah subhanahu wa ta'ala ngavoti niye guzine kurwa gunafiya hatar heke nogenesya enaga gaga adde etifaruje aburu rakkatir kurmatte mi sharu e maqsad tegga asa magan maqsad istami sharu huri hukume magan gote gaswani mi kankan hima kurmattaka ehma deen asoti algon meg himayata algon meg rakkatir kam algon meg gabu kuranchi Allah subhanahu wa ta'ala mifada ma shariyate agumna baawala vekalang niyumata devvi kamattaka agun shukru kuranchi ilaha lobi kuranchi huriha zamanaggas huriha aguteggas huriha tanaggas ekashigama nizamen Allah agona devva fawati ekamanga ilaha lobe kuran jama hemme rasulullah sallallahu alaihi wasallam agomana huriha heveggenes devviti ekale fana lobe kuranje ekam agon me hitameki miyedo agonna tere bay miyo duniyai faada takattaka duniyavi edunta kattaka mujtama halako tere darus kankam gama e halaka eggota waagide mandat misalaka balla algon menge bay darashuga bay mihu mujtama halak tima kura kamako mujtama ekkon halaku gen da kamakam gawe sebusra alanda ene ekam som gelluma halaku libene kamakam gawe som alanda agon efaraku dia mi rashegga mastu wata kiti manakura be baddalumuk baddalum rashuga vifaare verinna baddaluko police be fulo kinne vifaaruna baddaluko waag dekkiruga polihum barolani kola water rashuga control kor e waki kahala sivatakin hunna mihuna nuni itibar kore not waki umurage mihuna nuni kola water nuik vifaare verinna iltimas kor gaanune gotunne manakurek vifaare iltimas kor kurima ඒකෙතර එකක ඉඳලා ගුණනි ගානුක මනාචුන කොලට වික්කෝ ඒ හුද්දෙච් එහෙම කිමන්න වික්කාට තිවන්න කරස් කොම්මේ බස් මේ විෆාරවරි එන බෙන රුෆි එන බෙන ෆාස් එක මේනක නේක මාතම ඒ කොලාට බොයෙන් එනක මුලි ෆියාරා ලා කුරාන කම ඉනි විශ්ණු ගුණනකො එම්මේ කොලවාටර ෆුලේ නුව තේගන් ලිබේ කුඩ කුඩ ෆාදායකොන් එන සලාමෙ රක්කාතේ වීමා ඒ සලාමෙ කුරවණි ඒනාගේ නෆ්සා ඒනාගේ මුදලා ඒනාගේ අමිදරින් ඒනාගේ මුජ්තම සලාමෙ කුරවණි ekam ene beenu ekam kurab beenu mani rufiya beenu mani halakam miha mujtama ekko dies rufiya annabe beenu mani demburana shew me kodar ekko haram kame ewa kenu me ekon kiha bad gohen eme annani timanna amil edunta gattaka kuda kuda duniye faadattaka kuri kamege sabu muli mujtama halagotere gos ekkala madu faasa ko hodan uluni ma em phone as enage fihara fala levi ඒනගේ මුදාතක් ගෙන්ගොස් මිෆද හාලතන් අන්නන් ජොහනිම එයි එක්කල කමුගා තිමා ෆරවා කොඩ කුරිම වී ගොති මුස්තම කලාක් විතර දී එක මිෆද කන් කම් මේ වල නෑ බර කොම මිය කොස් කොම්මෙච්ච සික්කනි හම රංගලංග බෙන්ගේ බොන් අනක බය දරටුක අවන මල් මලි ෆවතුක බය දරටුක මෙහර මා ගදෙන් හිඟාච්චෙමි කොදාට ඩන්ලප් එයි බෑවර මිහුගේ ගණේච් එමන රුෆියා එහෙම කොම්මේ බෝට්ටකොම් දන්දපා කෝදාඩ ඒනේ බේනු වණිගේ සම ගාන මොහොත් දොකුරාච වික් ඒන බනාක නුජේ කී කරන්තෝ ගණගෙන ඒනගේ බේන්ගේ අධිකේත බාරුසේ බාල එකම රුෆියා බේනු වණ මුස්තම එක හලා කරන බේන එක මාදම එක දන්ද පොයන්ගස් ෆිහාර හලා කොල විතරනා දෙරකම කෙමෙ කරන කබේන අමිල්ලෙන් එන හලා උතර එල්ලාරන අල්ගොන් මං එවස් ෆරදක වෙකින් නොවානේ mujtama evves dimalakun halaka genda bak algon men abod isnen jeheni islam deen algon men genesteva hoti huriha kamegges emme rangalu wekkama algon menge masnata algon men rakkateri kamattaka kan huriha kame tartib korefur Allah subhanahu wa ta'ala efada ma matwe shariyate algon men devviti algon men jeheni kama shukru kuran rasulullah sallallahu alaihi wasallam balwa ekaliya gafanu huriha harakatak huriya amal fulutaken huri mi ummatuge salamata rakkatir kamata
e ashabe kar mishni wadagen mahshar go madan balwa mahshar go madan go huriha rasul be kalunge du'a ki nafsi timanna ge nafs rasul be kalunge me nafsa meduga edu birgam fawa ekama ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge du'a tafat ekale ge faanu go du'a ti ummati timan ke faanu ummati ehen huriha me ame nafsa du'a kurwar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummati du'a kurwani ekale faanu ummata salama kan dew matta allahumma sallim allah hadda wat kus kala ka salama kan dewa fa huriha rasul be kan allah subhanahu wa taala du'a dewa fa ijaba kurbe huriha rasul be kan du'a dunya kurwa fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam e du'a ummata kamboduwa duhoga ekale faanu go ummata hitamata ka kurimatuwana duhoga birukama duhoga kurwa matta ka e du'a se ke fan forwa ekale faanu go amille qawman ekale faanu dimai nurakka takun salam matta ka edua nukurwa ummatuge salamata ummatuge rakkaateri mahshar ga maidanuga edu mattaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam eves awga mattaka forwa mi ekade fan ummatan huri ogaateri ummatuge salamata rakkaateri huri lobe ekade fan attaka allah subhanahu wa taala fin aare mahshar ga maidanuga devwa e fin aare ummatuge huri hamen fembon anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekade fan ummata e fembon anna ummatu fengaro fembon anna mihum badahatta ekay fana unna sallallahu alaihi wasallam e fengaro fembon mihun ama egeten bayaku fassalewe anikka sekay fana ummatu ge difa go waha dakkani kiwe fassale timon kay fana ummatu ge mihun nei ummatu mihun kiwe fassale jawabu ga angawani innaka la tadri madha ahdathu ba'dak kale fana engi wada nuganno kale fana foge min kantak kuri got ekam tankolaki ekalege faana ehalatu geves emiyun ekale faana uradifa wahalatu geves emiyun himayata rakkaate kamattaka ekale faana kamboda efada nabiyyekan efada ogaanteri befulak algon men hitun kiwet lobe nukuram algon men salamata algon rakkaate kamattaka ekalege faana mul jaana malu qurban kufa sahiba kiwet lobe nukuram algon men hituga e nabiyya sallallahu alaihi wasallam adetere qurban ge shuru kiwet nunna bala bilal radhiyallahu anhu ekade faanu gaata marwa hinduga ekade faanu amikamanu vidalwani huri hitamege bodukama e lobi eminu gabu kurai faati rasul sallam ekko eminu uluni me lobi eminu ashage mul mi huri hitamege bodukama bilal faanu amikamanu vidalu bilal ge jawab warat tafa bilal vidalwani huri ufawari kamege bodukama radiyallahu anhu arda bilal makka ga mihun hilarwaage dama'ul habashi ale bilal radiyallahu anhu ekade ekmo islam din go sawmu rasulullah sallallahu alaihi wasallam lobe ge sawmu izzat tere kure fa bilal radiyallahu anhu ekade fana vidal huri ufaare kame bodukama kibe ufa kurani mistakun duniya ge itam kurani bilal fana wakiwat ekamaku bilal ufa kurani vidal we gadan nalqil ahibba muhammadan wa suhba madan timan lobe amihuna badal qur'an me madan timan muhammad ekay fana ashabuna badal qur'an duniya wakiw mandati duniya mistakun itam kurani ekamaku bilal radiyallahu anhu ekade fana lobe amihuna badal qur'an ufa kurani e lobe ge duniya gole fot timanna mege huriya kame e nabiyya sallallahu alaihi wasallam qurban kuram tayyara e be fun tibbevi ei e heo e mistakuna genestefa sahiba kam gawati bilal radiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniya dukura vima madina ga nuhunwa me nikumada madina be bangi gon sutta labba madina ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekko e iman teri mahawluga madina ga ekay efan ulubati ekay efanu ga asartaka ekay efanu ga na kolwa dosto khiyaratan hiplan annati keten nokure asabe kan vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam madina wada ga duhu madina ga huriha tanen ali ujala wegen die ame se ekay efanu dunie dukura vedu madina ga huriha tanen andiri wegen die avonu hisas kor emiyunge jana malum qurbambe e nabiyage gaatu ga abo tibbam emen lobiwa nabiyya sallallahu alaihi wasallam emihun kare wakiwegen diyama e madina konka ihsas te kore emihun nakiya asar kurane madina ga ekayfan miskito namaz kurwaruga e kurin ekayfan imam namaz kurim har ekayfan ne muli madina ekko follow bilal radhiyallahu anhu nikum wada madina nikum wada duruga hunwa anekkaves e madina dinmuge lobe hitan allan fara duruga hunna feri anekkaves hitan asar kuren fara rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasha ihsas ta kurmatta kanek kas wadagen
වඩා ගතියම එක එෆානග අස්හාබේකලු රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අස්හාබේකලු විදාල බිලාලේ තිමන බංගි ගෝවාදස් බිලාල ෆාන බිලාල බංගි ගෝ හොට්ටා මේ රසූල් ආහාරේ බිලාල් රදියල්ලාහු අන්හු අස්හාබේකලු දාවත එබේ ෆෝන ඉදි වඩා ගතියම බංගි ගෝ අර වඩාගෙන බංගි ගෝ ෆෙට්ටේ අල්ලාහු අක්බර් الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حساب بلال هوريها بيفن كيرت كنا فتا بلال أدواس جهونيما مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكو එමිහුන් හේද කරමුන් දිය දෝස්තෝගේ ඊමාන් තරිකම ඒ දෝස්තෝගේ ෂෝර් දෙමින් ඉතින් අන්නම් ෆරා ඒ හඳාතන් අන්නම් ෆරා එමිහුන් එක දෙක ෆානක මදීනා වල දෝස්තෝගේ හඳාතන් අන්නම් ෆරීම ඒ එමුන කෙක්කුරේ කමකම් අනුයි බිරාදල්ලාහු අන්හු අෂ්හදු අන්න මුහම්මද රසූලුල්ලාහ ඒ හිසාබ විදාල එක දෙක ෆාන ලෝෆුන් කරන අන්නම් ෆරා කුම්ෆත් ඉහසාස් තකම් කරමුන් දිය ඒ ලෝබීගේ අස්සාබය කර පොළෆවර් ඒ අස්සාබය කන විශ්ව වඩාගෙන පොදි තිමන්නමගේ සලාමත තිමන්නමගේ රක්කාතරිකම ටකාක රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆොනොබි එකදේ ෆානගේ හුරියා අමල උම්මතුගේ සලාමත උම්මතුගේ රක්කාතරිකම ටකාක කරවා ෆුරි අල්ගොන මෙන්න කීවේ කබු නුකුර අල්ගොන ඉවේ අඩතකම් බයිෆාර මියා විස්නාෆියම් දෙරවස්වේ රුලිවෙස්සා ඉහර දෙවස් අවුන් හොටෙල් එකකින්ද මීහකු ඒන මේ බේරෆුරු දීනු කන්තත්ත ಸುನ್ನತು ಕಂತ ಫಾಳುವಾ ಹುರಿ ಮೀಹಕ ದೆತ್ತಿರೆಗೆ ದೆಕಿ ವಾಹಕೇನ ಬಡೋ ಫೈಂದೆನ್ කිය තිමන්න බොනಫಿಯ කල්ලේ කීවේ මෑ තිහෙන්ති ඔලෙ කල්ලේ ෆෑවණක තිකා ෆෑවණක රසූලනාර කල්ලේ බෑස්කේ දොන රසූල බෑස්කේ නුදුප්පේ කිහා මොළො වෙන ජෙස්සුන් කුර තිකා ටී-ෂර්ට් ඉස්ලා ෆෙනුන හොරි කයි රසූල වල ගොතේ ජමලෙන්නෝ කයි දුබුම් ජේ බයි මිහ වර ෆණිකො දක්කා වාහක වර මොලේ හිතන් දක්කා කම වාහක දෙක්කීම එගනේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දීනගෙන නිස්බ වියකස් ඒ නබියාගේ සීරතා සුලූකු ඒ ඉස්ලාම් දීනුගේ රහවැසෙමින් ඉතුගා ජීවණෙක් මනාවෙක් නමාදු නුකුරාත නමාදු කුරා මීහුන්න මලම් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගොත්ත රීතිනුවේ ඒ හඩිකමකම වබන දෙක මී අල්ගොන් මෙන් ඉස්ලාම් කො දවා කුරා මෙන් حالت හොරිග එහෙම අල්ගොන් මෙන් ඒ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගෙනස් දෙවි සීදා මෝගා හිෆා එකදේ ෆාන දෙක ලෝබි ඒ ලෝබීග අල්ගොන් මෙන් වගුතු හේද කුරිම එයි අල්ගොන් මෙන් සලාමත රක්කා තරිකන් ඒ අල්ගොන් ගබෝ කරන්ජි මේ විෂ්ණු අල්ගොන් මුල රාජ්‍ය එම්මෙ හමිස්තකොන ගෙන්ගොස්තෙන්ජි හුරියා මෙන් කර කියා දෙන්ජි දීනේ ඉස්ලාම් දීනේ ඒ අල්ගොන් මෙන් හිමායති අල්ගොන් රක්කා තරිකම ඒගෙන් අල්ගොන් සලාමත රක්කා තරිකන් ඔති රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකදේ ෆානේ අල්ගොන් මෙන් රක්කා තරිකන් ගෙනස්තිනි ඒ නබියා ලෝබි කරන් ජේනේ ඒ නබියාගේ උසූලතන් හිෆාටන් ජේනේ ඒ නබියාගේ සුන්නත් දිරාසා කරන් ජේනේ ඒ අල්ගොන් ම හයාත ගෙන්නන් ජේනේ ඒ අල්ගොන් මෙන් දක්කම බජේ අල්ගොන් බයාන් කොද්දේ බජේ අල්ගොන වාහකො නිමාලානි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොන් මෙගේ මි දිවි රාජ්‍යකි එකලාංග ෆොතා එකලාංග නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගොතුම් zeenat terifawa දිවි රාජ්‍යකම ගලුගුගේ දුආ කරමු අදි අල්ගොන් මෙන් හුරියා මෙන්නකි මිකමුගා එබ්බාරුලා එකුවරිවේ ඉස්ලාම් දීනුගේ දිෆාවුගා ඉස්ලාම් දී මිස්තකර ගෙන්ගොස් දින මට්ටක මසේ කරා බයකම ගලුගුගේදී දුආ කරමු අල්ගොන් රාජ්‍යගේ එම්මෙන්න ගෝරම් බේනුමනි මී සත්‍යං සත මුස්ලිම් ගෞමකේ අල්ගොන් මෙන් මි ගෞමුගා අස්සතේ ගෙතන් අහර දුවේ වෙජ්ජේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එක්කවන්තකම ගෝවේ අඩෆියවා එහෙන් එව්වෙ සඩ මේ තාහිර ෆස්කණුගා නීවේතා අල්ගොන් බේනමෙ මි ෆස්කණු මි තාහිර කම්මති බාව අල්ගොන් බේනමෙ නූනේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මි බින් ඒ කලාගෙනුගේ එන් එව්වෙස් ෆරාතක අල්ගොන් කොය තනිකම අදාකෂේ අල්ගොන් මෙ හිද්දක කෙත නුවානේ බිබින්තෝගා අල්ලාහ් තාලා ෆියවා එහෙන් ෆරාතක අල්කම ගෝවේ දුහෙගේ අඩුවහකන් අල්ගොන් දුහා කොසේ බේනමෙ නූනේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එන්ගේ ගොතම් ඒ කලාගේ ෆොතුගා සාබිතු තුේ බයකමගා මිතම් වාංජේනේ අල්ගොන් මෙ ඉස්කොත්තේ මිහුන ගොම් බේනුමනි හේව නොවානේ බින් එකලාංග ශරීය නුන් එහෙන් එච්චකුන් හඩිමුඩදාර නුකුරාෂේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ශරීය ආහාරම් මච තම්ෆීස් කොද්දේෂේ ආහාරමෙන් මච ඕගාතිරි වාෂේ ආහාරමෙන් නම් ඕගාතිරි මට්ටකේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වෙරිකම ඉස්සත් දෙවා ෆවනි එව්වස් හාලෙග්ගා මිතනුගා ෆසාදක ෆිතන උෆද්දා ඒගේ සෝබුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදරතුගා තිමා නිකමෙතුවා අන්ජේ දුවහේ අල්ගොන දෙකේ බෙන්ම නුනේ එව්වස් මිහ කුරා නුබාකමගේ සෝබුන් එව්වස් මිහ මිස්තකොන හුළුවාදේ ෆාහිෂ්කමගේ දොරගේ සෝබුන් ඒ දොරුන් අන්න හුරියා ෆාහිෂ්කමගේ බොලුගාල එව්වස් මිහ තයාර නොවාෂේ
mujtama fitune fahish ge mage hulu adi fikam ga wanama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge nabawi irshadun ge gatuga man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha islam dinu ga gos nuba mage miheka dakka fiyam ena pura kamege sabun fitune fahish kam hedige ngejiyam ege sabun qiyamata jehende mihun pura huriha faafege zimma emiye kufuren jehene evves miheku ekam nikumege nuwane evves miheku mitam fasada kuran nikumege nuwane algun tatu kuro mida na fuwattala mi gambalan evves miheku maseko ge nuwane hada wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله سبحانه وتعالى شيخ جزاد باش هذا ده شيخ بس أقول منن أقولي معلومات كلن أرواف هذا هريا فراتة أقول من هما دنوالم بينهم ورا كل قطع ريبونو جلسة مي هم بيما أقول منن إكشيء ما ورا ميكان فراتة كأنغال إفاوس نتي إيه أكوغا هندان هوتا دنوالم بينهم أقول منك هما ورا خاص إهن جلسة دربارو جيغا ميما هوجي باويس ونا دوهوجي ري أنان එම්බීමා විහාස්ගින බේෆුළුන් වඩාගෙන දෙවම දන්නව අදි විහාස්ගින ෆරාත්තක මිකම් ෆෝර්ක දෙවමස් දන්නව අද ෂේහුගේ වාහකාග අඩුවින් අල්ගොන් මෙන්න හිඟෙජ්ජ ඛියාමතුගේ අලාමාත් තබස් ෆෙන්න මුන්දාකන් එහෙන් නුවාම් වි සෞබෙවස් නේ ගියාමම් යොති කෑරි වෙෆා අල්ගොන්ගේ ඉතබස් හැම එරි ඛියාම කෑරි වෙජ්ජේ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ خبرو හමතෙදේ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابينا خبر كرفم حديث كرفا فوا بس فلك غاوي إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة أمانة قلي جيا قيامة نوتا قيامة بدانك كما انتظار قراش ميد ميوتي أقول من جتريجا إدوس أس جهيفا فنم مدني إكان أقول من هيتون मी अमानत के माने की कोबाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान को देवा फ सहाबी न सवाल देने वनु हिंदुगा ए कंकमं एकशी के नुआ मी हूं हक वे के नुआ मी हूं न कंकं हवाल हूं मकाम त लिबि के दियू तिमति मामन तसरुफ दिफे फिसारी मितबी कंकमं एकशी के फे ही को गें कुरिमतिला अमिल लेवस कुरिमतिला कंकन लिबि गन्न मुंदनी मितनुगा शेख कोडे रुकल कुरिम बयान कोरि फदान रोयबिदोन्ना तंतनुगाति बे देवलियन्नुवा मीहुन्ना एग नतीजा अळगुण में दिवे हिम बरफ फुरियम ये दिकम मिदनी हकीकतुगा शे बयान कुरव्वी वाहका के तेरेगे बादे एमी हेगे फेंबर एमी को बदन्ने छे इंसान आदम के दरिया अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मखलूक इला हुकुम में अमरक कियमन वान जहिफावा रुहुमा नुरुहुम गवस ए मखलूक रब्बुल आलमीन सुब्हानहु व तआला फुरसार कुरन एलाहुगे दीना में दुगा बेनुम वाहके दक्कनी एलाहुगे हद्दु तक इंकार कुरमुंदनी सुभान अल्लाह अळगुन मेंगे मी मुज्तमा तेरेगा अळगुन में बडवमुं आयरुगा नून तो अळगुन में अडु हामुन देखेमुन आई रा हराम वाहका रा आई हराम इचकमा गेंगुळे मीहा आई फाफेरिवाने मी हेकमा उफलादि मीहा विक्यादि मीहा मी हुरिहा में फाफेरिवाने वाहक मी एम्मे नुदन वाहके तो अळगुन मेंगे हुकुर खुतबा तोगा मी वाहका नुदक्के तो अळगुण मेंगे तेरे हम एवस दिवस का मिकमा में जाहिल कम उफदिफा वाने तो एकम को अजाब फद कम की मियदु मियति दुनिये कंकं अने कोलज जहाफा एहम बेगिन अळगुण मिदन्नवनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतिवेरी बसफुलगा वा फदन अमानातन एगे हग्वरी नो मिउन हवाल कुरवनी दें एमी हुं यं खियानत तेरिवनी ए नतीजा में फेन्नमुंदनी अळगुण में लैरो अडुहम कोम्मे ककुन्नेवस होरुकोन्नम वानी एच्चे वरुन्ने मी दिमावेगे उळे मस्सलेकी दिमागे साइज नेंगे दिमा होरुकोन्न दिमा कोरा इरुगा एहम बीमा दिमा वरमा बडति होरुत कोणवी नुवत ए वरमा पुड होरे कोणविगे नुवदेवी मिकहाल मस्सतके दिमावनी अनेक दिमा वदेओन होरु बोडुकमु एहन ककुनि तंवस आस वन्ननी मिकहाल मस्सतके अळगोणमेन्न मिफेन्ननी हाराम बेन उलव्वा इंगे तो मी हम वर साफु तेदु अळगुण मेंगे दिवि राज्येगा मी गौमु नगाගෙන් කොඬු වලාගෙන් ගෙන්ගොස් දුනියේගේ හුරිහා කුරියරුන් තක හමේ ෆෝර් කොද්දිනුමගේ බහනාගා තෙදුවේ ඔලේ බයි මියුගේ වාහක තෙබේෆුණු අඩුවෙස්සෙවින්තෝ තෙබේෆුණුගේ හම කොම්මේ බේෆුලකබ්ස් එමීහෙගේ නම් බුණෆියා ඒ කාවකන් එගේ වරුගේ මීහකු නමාදු කුරුමා බෙහෙගතුන් එනේ වාහක දෙක්කුනීම එනේ බුණෆි
timanna menna ki evore busy bayke tiya dakkan ulani rasul bekalunge wahake emihunna onnani miskitta huga tibuma miden enage bahurwa ngeto algondu bunana eggotaka ves emihunne kommegas ebe kalunna nisbe kofa miskitta huga tibuma namadu kurma mihunna heyokanta kuram bunuma mikala kankame ekamako aharmen evore busy ekinen he namadu kurani aharmen miharu mikura masakkataki rasul bekalunna nabi bekalun kure masakkata vore bura masakkatake mi duniyage gawmtaka aharmen muamala kurame mi gawmuga rayitun gowagen aharmenge mizamanuge kuriruntaka bawasulwanje ehmima aharmen ka wogutennete mi mikala ekoge wahak mi dakkam vejjiya kolen nudan anekaku tebefum warak ginan adossawan anem mi hege wahakeki mibuni mi hege wahakatan adohane wahak dina me dungeto bodakama fatarasi kan boduwegen diyawaru timage sayus timayen oligen diya minwaraki ekama algon menge terege betibbe ngeto algon menge terege betibbe algon menge mi da'wata sunnatakama dekkigen noda sive jehivigen ule bay mi hum war support kora mi gwa algon mi dannawani bunefe bote firihenun nattaka hural inu deve swarge katimanna daka benu mennone algon men war support kora ngeto emihege haguga niko magumatiga advice gada koffan everuge mihum mi algon menge gawmuge is magam to gati miyunge wahaka hurigoin emi hunnan Allah taala ge deena me do wisdom hurigoin ehem wima algon mi dannawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam basfulu warattede miyadu miwani qiyame karife tedemme irada korviya emihe go beenon nettenen emihe kan nulibene emihe ge busy kama ko Allah subhanahu wa taala emihe ge nimun gennawane eya algon men ngivigen dia sheyoga wahaka ga algon men islam dinuga wahake fashafe tedemme warafasenga bune nuta algon menge uluma badafe bune waki bayegge waki gawmegge mihunge ulum mitana gennamge masay kura bayke mi waga mihin dakka mihun masay kurani kombe ulum mitana gennanto emihum maaboda masay kurmunde waki bayegge verikam waki bayegge ulum waki bayegge sagafat waki bayegge bahana waki bayegge dawwa mitana genna tibabuna nufeneto algon menge terega riyad wal umum mida mi huriha waqte astaki ko bata mi dawwa dem baki algon men dannani adi islam dinuga sonnani adi insanum was algon nan hiwa gotun dannani verikamaka qawm hingane baren ebege tere gotumuga beenumaki ei ebeku islah kurum ebege terega hanga nobakanta tan muttuwane bayaku tibun ei verikamegge beenumaki eggotaka wes verikamegge beenumaki rayitun emihun islah kuran jehumennu ekamako miyadu duniyega diriyulun insanun ulum miyoti arataka wefa e aran emme boda fennamundani tiya befunna divehinna miyadu miyoti sarukare ovejjeya e islah kuran rayitun ulenje rayitun gos kanta kurima kukkurima allah muradunima emihun hamen aluwa emihun rangalu magudakka emihun geteren kukkura mihun adabuden ufeddeche sarukaraki ekamattaka algon men verin ayyan korani ekamako miyadu algon men nam me jehiva miyoti abaduwes rayyitunge terem bayaku abada abadu men nikume verikan kuramiyun islah kuran jehiva nota verikan kuramiyun hamamagan algon ulen jehiva ehmima algon men nam miyoti diriyulun arataka vefa algon netange vesalega hukurduwahu commerce media ge channel lakum mendur fongan arataka mikanta waka algon men ge diriyulun emima mikamu algon men salame koddewngedi faffashan Allah subhanahu wa ta'ala du'a dannum Allah subhanahu wa ta'ala hadutuga higiwa haluga iba ilahi haqqu ilahu kama iba ilahu wani mige kurigu ummetabes hala kurawwa fakama iba ilahu muradunu alutakun wani iqab fonwa fakama higiwa haluga dannam Allah subhanahu wa ta'ala alamenge mi divehi umme alamenge mi duniye mi jil salame koddevuma adi mi aniyaveringe aniyage sobun nuota urede mi hunga rudumuge sobun algon menge macca amugen wa kofa e nufunuvuma algon men nuhibbewuma iba ilahuge hagguga iba ilahu artukun nameduga rahum qur'ane iba ilahuge shariye gaim qur'ane ba egge macca mi verikan badalu kurawwa ಭಾರತ ದೆವ್ವುಮಕ್ ಮಿದುವಾ ಕುರನಿಕಿ ಎವ್ವೆಸಾರೆಗ್ಗ ಮಿದಕ್ಕನಿಕಿ ಮಿಜಮಾನುಗೆ ವೆರಿಕಮುಗ ವಾಹಕೆ ನು ಎಹೆ ನಮಸ್ ಭಾರತಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಏಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬಿರುವೆತ್ವಾ ಬಯಗ್ಗೆ ಎಮ್ಮಚ್ಚ ಬದಲು ಕುರಫುಮ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಹೀಕೊಗ್ಗೆನ್ ತಿಬಿಂ ಹಮದಾದ ಕ್ಯಾರಿಗ ದೆರೆ ಮಿಯಕಿವಾ ನಿಮೇನೆ ಕಮೆ ನೂನೆ ಎಹೆ ನಮಸ್ ekam ves diyai demves dannawang duniyega ule kam banya wakifaru denneti algonda sha adi adu ibene ha miyega dannawang
duniyaga ule kama vanya tarikhun ibra libiganashe ehen non kama vanama isahitaku dati haltaka kurmatlan jehidane kuriga bas masakketake kurewmun diye ehen namas ekan kambani nakamiyo befkandane ekam ibra libiganashe wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah